Tõusame koos. Let's stand together. So glad to see everyone today. Niivõrd tore näha kõiki siin täna. Good to see old friends, Tore näha vanu sõpru, neighbors, naabreid, and new friends. uusi sõpru. And I want to ask you just to pray with me just for a Ma moment. tahan, et sa hetkeks paletaksid koos minuga. I'm going to go to the Word of the Lord. Ja ma lähen Jumala sõna juurde. So let's ask the Lord's blessing now. Palume issand õnnistust. Father, we thank you for your presence. Isa, me täname sinu kohalolu eest. We thank you for your power over death and hell and the grave. Surma ja surmavalla ja haua üle. And Lord, we celebrate your goodness Ja today. issand, me peame silmas sinu headust täna. And I ask for your blessing to rest upon each one today. Ja ma palun, et sinu õnnistus oleks igaühe peal täna. Lord, I open my heart to you. Issand, ma avan oma südame sulle. And I pray that you would speak to each one Ja ma of palun, us. et sa räägiksid igaühega. That you would bless in the name of Sa the Lord õnnistaksid Jesus Jeesuse Christ. Kristuse nimel. Amen. Amen. God bless you. Jumal You õnnistab can be sind. seated. Võite istuda. This is a special time of the year. On eriline aastaaeg. It's good to have Ingen's parents, Karsten and Gunbjörg, with us today. On tore, et Ingeri vanemad Kõngarist on siin täna. They brought a lot of candy for our kids, or let the kids choose candy, actually. Ja nad tõid väga palju komme lastele, lasin lastel valida isegi So komme. that made a pretty good Easter for the boys already. Ja poiste jaoks oli see väga hea ülestõusmispüha. But Easter is so much richer Aga ülestõusmispühad on niivõrd palju rikkalikumad than some extra sweets. kui lihtsalt mingid lisamaiustused. And I'm so thankful today Ja ma olen niivõrd tänulik for the täna message of the New Testament. Uue Testamendi sõnumi eest. And I want to talk a little bit about it today. Ja ma tahan pisut rääkida sellest täna. In the New Testament, Uues Testamendis there are all of these books, on kõik need raamatud and they're about 2,000 years old. ja nad on umbes 2000 aastat vanad. But what's really interesting about them Aga mis on neis niivõrd huvitav, is that there are far more sources on see, et on väga palju rohkem allikaid, that speak about the historical person, Jesus of Nazareth, mis räägib ajaloolisest isikust Jeesusest, kes oli pärit Naatsaretist. than any other figure of history in the first century. Kuivõrd üldse kellegist ajaloos esimese sajandi jooksul on räägitud. For other figures in the first century, Esimese sajandi jooksul kellegi teise puhul we have as many as 12 sources, on võib-olla 12 allikat, manuscripts. 12 manuskripti. For the New Testament, Uue Testamendi puhul there are 18 separate sources that speak about Jesus. on 18 erinevat allikat, mis kõik räägivad Jeesusest. And 12 of them are not Christian sources. Ja 12 neist ei ole isegi mitte kristlikud allikad. And the Bible is the best book that's preserved from antiquity. Ja Piibel on antiikajast parimini säilinud raamat. There are far more pages that have survived than any other book. Ja seal on paremini säilinud leheküljed kui üheski muus antiikraamatus. You usually have about 12 manuscripts to speak about any of these famous books from antiquity. Ja tavaliselt on 12 manuskripti või algallikat, kui räägitakse antiikraamatutest. But for the Bible, there are 5,800 Greek manuscripts. On 5800 kreekakeelset manuskripti. And there are 8,000 Latin manuscripts. Ja 8000 ladinakeelset. So it's unique. Niisiis see on väga eriline. There is nothing like it. Ei ole midagi selle sarnast. The eyewitnesses of Jesus' death and burial and resurrection, Ja need, kes olid Jeesuse surma ja matmise ja ülestõusmise tunnistajad, they wrote their eyewitness personal accounts nad panid isiklikult kirja oma tunnistuse for others to hear and to believe. selleks, et teised võiksid kuulda ja uskuda. And one of those eyewitnesses that seems to have seen more than any other person, Ja üks neist, kes ilmselt nägi rohkem kui teised, because he did not want to miss any of the details and he stayed close to Jesus, kuna ta ei tahtnud ühtegi detaili kahe silma vahele jätta, ta oli väga lähedane Jeesusele, was Jesus' disciple John, oli Jeesuse jünger Johannes, who becomes the apostle John. kellest sai hiljem apostel And he Johannes. lives longer than any of the other apostles. Ja ta elas pikemalt kui teised apostlid. And he writes his account in the Greek language, the language of the day. Ja ta kirjutab oma
kirja pandu tolle aja keeles, kreeka keeles. And in chapter 19 of the Gospel of John, Ja Johannese evangeeliumi 19. peatükis, reading from verse 30, alates salmist 30, Jesus has been beaten, Jeesust on piitsutatud, he's been condemned to death, ta on hukka mõistetud and he's taken his cross to a place called Golgotha. ja ta on kandnud oma risti paika, mille nimeks on Golgata. And he's been crucified. Ja ta on risti löödud. And John speaks about his last words. Ja Johannes räägib neid viimseid sõnu. It says, so when Jesus had received the sour wine, he said, Ja kirjas on, kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, it is finished. ütles ta, see on lõpetatud. And bowing his head, Ja langetanud pea, he gave up his spirit. heitis hinge. And this was the moment Ja see oli hetk, when everything changed kui kõik muutus. for people like John, Näiteks Johannese jaoks, for people like Mary, the mother of Jesus, näiteks Maarja, Jeesuse ema for other jaoks, people who saw it happen. ka teiste jaoks, kes nägid seda sündmust And the juhtumas. one that they thought would be the Messiah, the Savior of the world, Ja see, kelle nad arvasid, et on Messias, maailma päästja, was suddenly dead. oli järsku surnud. And for them it felt like Ja nende jaoks tundus justkui, Jesus' words were accurate. et Jeesuse sõnad, His words were accurate. tema sõnad olid täpsed, But I want to speak about what his words really meant. aga ma tahan rääkida sellest, mida tema sõnad tegelikult tähendasid. It is finished. See on lõpetatud. In the Greek language, Kreeka keeles this word, it is finished, see ütlus, see on lõpetatud, it comes from a verb tuleb tegusõnast, that means to bring something to an end. mis tähendab midagi lõpule viima. It means you have accomplished or completed an See action. tähendab, et sa oled midagi saavutanud või mingi teoga valmis saanud. It's a successful completion. See on edukas läbiviimine millegi osas. It's the word you would use if you climb to the top of Mount Everest. See on sõna, mida sa kasutaksid, kui sa näiteks Everesti mäe tippu roniksid. It's the word that you might say as you turn in the final copy of your dissertation, Või siis sõna näiteks, kui sa oma of your thesis. kui sa oma diplomitöö viimast lehekülge lõpetad. It's the word you might say as you make the final payment for your new car. Või siis näiteks, kui sa maksad oma viimase makse näiteks oma uuest autost. Or when you cross the finish line in Või a kui sa jooksed in a race. finiši piiriliini. It means much more than I have survived. See tähendab palju enamat, kui et ma olen ellu jäänud. It means I did exactly what I set out to do. Vaid see tähendab, et ma olen teinud täpselt seda, mida ma plaanisin teha. It's an action that's been completed in the past See on tegevus, mis on lõpetatud minevikus and has effect in the future ja millel still. on mõju tulevikule endiselt. And so when Jesus said, it is finished, Ja niisiis, kui Jeesus ütles, see on lõpetatud, he was saying that he had died not as a defeated and exhausted ta man, sellega ei öelnud seda, et ta suri kui löödud mees või keegi, kes on kaotanud. but he was saying, I have finished the work that I set out to do. Vaid ta ütles, ma olen lõpule viinud selle töö, mille ma alustasin, mida ma tegin. It was the Messiah's final cry of victory. See oli Messia viimane võiduhöö. I've heard it said that this word had been used in the Olympic Games. Ma olen kuulnud, et seda sama sõna on kasutatud olümpiamängudel. It was not just saying it's over, See ei ole lihtsalt, et öelda, et nüüd on asi läbi, it was saying I have won. vaid et öelda, ma olen võitnud. And this is the irony of the gospel. Ja see on evangeeliumi iroonia. Because here is a man who is expiring. Sest nüüd on siin see inimene, kes on And just minekul before he ja enne dies, oma surma he says, ta ütleb, I have won. ma olen võitnud. And because he has won, Ja kuna ta on võitnud, there is an effect for today. selle läbi on ka mõju tänasel päeval. In history, there was an Alexandrian Jew
ajaloos oli üks Aleksandria juut, and he traveled to Jerusalem at the time of a Passover in history sometime. kes mingil ajal rändas paasapühadeks Jeruusalemma And he saw 700 priests, ja ta nägi 700 preestrit. and they were performing sacrifices. Ja preestrid toimetasid ohvritalitust It was a great work that he saw being done. ja see oli suur töö, mida ta nägi, mida tehti. And another man spoke of hidden openings in the pavement ja üks teine mees rääkis, kuidas oli peidetud avavused maapinnas, to receive the great amounts of blood that were being spilled by all of these sacrifices. et see suudaks vastu võtta kõike seda verd, mis ohvrite tõttu valati. And there were great cisterns of water underneath the surface, ja maapinna all olid suured veetsisternid, so that the priests could wash away the blood. selleks, et preestrid saaksid vere ära pesta. And Jesus' blood ja Jeesuse veri was offered symbolically as the Lamb of God. ohverdati sümboolselt kui Jumala talle veri. At the time of the Passover sacrifice, paasapüha ohvri ajal he gave his blood ta andis oma vere. in the same way that the blood was used throughout Jewish history, sama viisil nagu juudi ajaloos oli ohvri verd valatud, as a covering for sin. mis oli mõeldud katteks pattude üle. But his blood was not just washed away. aga tema veri lihtsalt mitte ei pestud ära. It wasn't like a spot remover, see ei olnud nagu mingisugune pleki eemaldi, but it was cleaning out impurities vaid see võttis ära kõiksugused mustused, like the blood in our own bodies, nagu meie omaeneste ihu veri continually, jätkuvalt, constantly, pidevalt, and fresh every day. igapäevaselt värskena. And so when Jesus said, "It is ja finished," kui Jeesus ütles, et see on he lõpetatud, was saying everything that the devil tried to do siis sellega ta ütles, kõik, mida saatan üritas teha, is defeated, on ära võidetud. but even in the future, aga isegi ka tulevikus this blood that is being shed see veri, mis valati, will continue to have power. see omab jätkuvalt väge. And not only did Jesus finish what he set out to ja do, mitte üksnes Jeesus ei lõpetanud seda, mida ta oli alustanud, but he fulfilled prophecy. vaid ta ka täitis prohveteeringu. There were about 1,000 prophecies in the life of Jesus Jeesuse elu jooksul oli umbes 1000 prohveteeringut, that he fulfilled with his mida ta first täitis coming. oma esimese tulekuga And for his birth, ja oma sünniga there were prophecies that were fulfilled. täitis ta samuti prohveteeringuid. For his life, oma eluga there were 33 prophecies. 333 prophecies fulfilled. oli 335 prohveteeringut täidetud And he continued to fulfill prophecy, ja ta jätkuvalt täitis prohveteeringuid, so that when he died, nõnda et kui ta suri, he fulfilled in his last 24 hours oma viimase 24 elutunni jooksul ta täitis 29 specific prophecies. 29 eraldi prohveteeringut. They had been written by different prophets in history Neid panid kirja erinevad prohvetid ajaloo jooksul over a 500-year period of time. 500 aasta pikkuse aja jooksul. And he fulfilled every one of them in 24 tema hours. täitis neist kõik, iga üksiku 24 tunni jooksul. Now this is statistically impossible. statistiliselt see on võimatu. And it serves as a great proof see on ka suureks tunnistuseks, of Jesus, the Messiah, et Jeesus on Messias, God in flesh. Jumal lihas. It's a miracle. see on ime. You can read in John chapter 18 and 19. sa võid lugeda Johannese evangeeliumi 18. ja 19. And you peatükis can see over and over ja võid näha uuesti ja jälle, as John writes, kui Johannes kirjutab, this happened see juhtus, and it fulfilled a siis prophecy see täitis prohveteeringu from the Old Testament Vanas prophets. Testamendis.
And so Jesus fulfilled prophecy. ja niisiis Jeesus täitis prohveteeringut. And one of the prophets who spoke a great deal ja üks prohvetitest, kes rääkis väga palju prohveteeringuid about the work of Jesus Jeesuse Kristuse töö osas, was Isaiah. oli Jesaja. And so in Isaiah chapter 59, ja Jesaja 54. peatükis, beginning with verse number 8, 59. Let's begin with Jesaja verse 9. 59, salm 9. Now let's begin with verse 9. And it says, therefore justice is far from us, on kirjutatud, sellepärast on õigus meist kaugel nor does righteousness overtake us. ja õiglus ei ulatu meieni. We grope, we look for light, but there is darkness. me ootame valgust, aga vaata, on pimedus. And for brightness, but we see darkness. me ootame valguse kuma, aga me käime pilkases pimedas. In verse 10, we grope for the wall like the blind. salm 10, me kubame seina pimedate sarnaselt, And we grope as if we have no eyes. kubame otse kui silmitud. We stumble at noonday as in the twilight. keskpäeva ajal me komistame nagu hämarikus. We are as dead men in desolate places. elujõuliste keskel oleme otse kui surnud. What is he talking about? millest ta räägib? He's talking about the sadness of sin. ta räägib patu kurbusest. And he says in verse 11, ja salmis 11 ta ütleb, halfway through the verse, we look for justice, but there is none. poolest salmist, me ootame õigust, aga seda ei ole. And for salvation, but it's far from us. päästet, aga see on meist kaugel. For our transgressions are multiplied before you, sest God. meie üleastumisi sinu ees, Jumal, And on our palju. sins testify against us. ja meie patud tunnistavad meie vastu. For our transgressions are with us. sest meie üleastumised on meiega kaasas. And our iniquities, we know them. ja me tunneme oma süütegusid. And if you look at verse ja 14, kui vaata salmi 14, he says in the end of the verse salmi lõpus ta ütleb, that there is truth that's fallen in the streets. sest tõde komistab tänaval. And verse 15, ja salm 15, he says in the middle of the verse, then the Lord saw it, salmi keskel ütleb, issand nägi seda and it displeased him that there was no justice. ja see oli tema silmis paha, et õiglust ei olnud. And he saw that there was no man, ja ta nägi, et ei olnud ühtegi meest and wondered that there was no intercessor. ja imestas, et ei olnud ühtegi vaheleastujat. No one was able to bridge the gap between a holy God and a sinful man. keegi ei suutnud luua sidet püha Jumala ja patuse inimese vahel. Therefore, his own arm brought salvation for him. siis aitas teda ta oma käsivarss ja ta, And this is a picture of the God coming in the flesh. ja ta tõi pääste ja see on pilt Jumalast, kes tuli kehasse. And Isaiah writes in a chapter earlier ja eelmises peatükis varem kirjutab Jesaja, what could be a summary message of the entire Bible. mis võiks olla kokkuvõtvaks sõnumiks kogu piibli osas. In chapter 53, peatükis 53, looking from verse 2, alates salmist 2, it speaks about the Messiah. räägitakse Messiast And he has no form or comeliness when we see him. ja tal ei ole He's not handsome. mingisugust ilmet meie juures. There's- ei ole kena. There's no beauty that we should desire him, siis ei olnud tal kuju ega ilu because Jesus was beaten teda vaadates, sest et Jeesus and he was an ugly mess. ja ta oli täiesti läbi pekstud. In verse 3, salm 3, he is despised and rejected by men, ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud. a man of sorrows valude mees and acquainted with grief. ja haigustega tuttav. And we hid, as it were, our faces from him. niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. He was despised and we did not esteem him. ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. And here it comes ja nüüd ometi, in verse 4. salmis 4, Surely he has borne our griefs ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haiguse and carried our ja sorrows. kandis meie valusid. Yet we esteemed him stricken, meie aga pidasime teda vigaseks, smitten by God and afflicted. Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. But he was wounded for our et transgressions. teda haavati meie üleastumiste pärast, He was bruised for our iniquities. löödi meie süüde
süütegude The tõttu. chastisement of our peace was upon him, karistus oli tema peal, and by his stripes we are healed. et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. All we, like sheep, have gone astray. me kõik eksisime nagu lambad. We have turned everyone to his own way, igaüks meist pöördus oma teed. and the Lord has laid on him the iniquity of us all. aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. He was oppressed and he was afflicted, teda piinati ja ta alistus, yet he opened not his mouth. aga ega avanud suud. He was led as a lamb to the slaughter, nagu tal, keda viiakse tappa, and as a sheep before his shearers, nagu lammas, kes on vait oma liitjate ees. so he opened not his mouth. nõnda ei avanud ta oma suud. He was taken from prison and from judgment. surve ja kohtu läbi võeti ta ära. And who will declare his generation? kes tema sugupõlvest mõtles sellele, For he was cut off from the land of the living. et ta lõigati ära elavate maalt For the transgressions of my people he was stricken. ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast. And they made his grave with the wicked, temale anti haud õelate juures, but with the rich at his death, kurjategijate juures, kui ta suri, because he has done no violence, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud nor was any deceit in his ega mouth. olnud pettust ta suus. Yet it pleased the Lord to bruise him. aga issand arvas heaks teda alandada haigustega, He has put him to grief. kui ta iseenese on andnud süüohvriks. And when you make his soul an offering for sin, saab ta näha tulevast sugu ja elab kaua. he shall see his seed and prolong his days. And the pleasure of the Lord shall prosper in his ja hands. issanda tahe teostub tema läbi. He will see the labor of his soul and be satisfied. pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Jesus saw what he did, Jeesus nägi seda, mida ta tegi and he was satisfied. ja ta tundis rõõmu. He was saying, I have fulfilled what I set out to do. ta ütles, ma olen täide viinud selle, milleks ma tulin. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, for he shall bear their iniquities. sest ta kannab nende patusüüd. Therefore I will divide with him a portion for the great, sellepärast ma annan temale osa paljude hulgast and he shall divide the spoil with the strong, ja ta jagab vägevatega saaki, because he poured out his soul unto death, sest ta tühjendas oma hinge surmani and he was numbered with the transgressors, ja ta arvati üleastujate hulka. and he bore the sin of many, tema aga kandis paljude pattu and he made intercession for the ja transgressors. seisis üleastujate eest. So the message of the resurrection ülestõusmise sõnum is simply this: on lihtsalt niimoodi it is finished. öeldud, see on lõpetatud. It is finished. see on The lõpetatud. debt of sin that Adam and Eve first made patuvõlg, mille Aadam ja Eeva, millesse Aadam ja Eeva langesid, has been paid in full by the sacrifice of Jesus on Christ. Jeesuse Kristuse ohvri läbi täielikult kinni makstud. Jesus paid it all. Jeesus maksis selle täielikult kinni. But not only this, aga mitte üksnes. but Jesus did not remain in the grave. Jeesus ei jäänud ka hauda. It's not just that he died instead of me, ta ei surnud üksnes minu eest, but he did not stay buried. aga ta ei jäänud maetuks, He was raised from the dead. vaid ta tõsteti üles surnust. The Apostle Paul talks about in his letter to the Corinthian church in Apostel Greece Paulus räägib oma kirjas Korintuse kogudusele, how that Jesus showed himself to his disciples. kuidas Jeesus ilmutas ennast oma And jüngritele about 500 people at one time ja 500 inimesele ühe korraga. over the course of about 7 weeks umbes 7 nädala pikkuse aja after his jooksul resurrection. peale seda, kui ta oli üles tõusnud. And it was exactly this ja see oli täpselt see, that transformed people like Peter, mis muutis inimesi nagu who Peetruse, had been so afraid to admit that he was a follower of oli Jesus niivõrd hirmul tunnistada, et ta oli Jeesuse järgi olnud. that 3 times he swore, I do not know this man. et He was lausa afraid. 3 korral ta salgas Jeesust, öeldes, et ma ei tunne seda meest. But because of the resurrection, aga ülestõusmise tõttu this man see mees, who had been so afraid kes oli niivõrd hirmul olnud, stood before thousands of people seisis üles tuhandete 50 ees days after Passover 50 päeva peale on the paasapüha next feast day in Jerusalem. järgmise
järgmiste pühade ajal Jeruusalemmas and he preached the message of the kingdom of ja God ta kuulutas sõnumit Jumala kuningriigist. on the birthday of the New Testament Uue church. Testamendi koguduse sünnipäeval. And when the people realized they had crucified the ja kui Messiah, rahvas mõistis, et nad olid messia risti löönud, they said to Peter, nad ütlesid in the middle Peetrusele of his preaching, tema kõneluse, tema jutluse keskel, "What shall we do?" mida me peame tegema? And Peter answered them. Peetrus vastas He said, neile, "Repent of your ta sins ütles, parandage meelt and be baptized in water ja saage ristitud in the name of the Lord Jesus Issand Christ Jeesuse Kristuse for the nimesse remission of those sins. oma pattude andeks And you saamiseks shall receive the gift of the Holy ja siis Spirit." te saate püha vaimu andis. This is the promise of see God. on tõotus Jumalalt. And it was this moment in time ja sel hetkel ajas that birthed the whole church sündis kogudus, that now covers the whole world. mis on nüüd üle terve maailma. And we still read about Jesus ja me endiselt loeme Jeesuse kohta because of what he did. selle tõttu, mida tema tegi. And at the end of what he did, ja oma tegude lõpul, before he took his final breath, enne kui ta oma viimase hingetõmbe his tõmbas, final words on the cross oma viimased sõnad were, ristis, mis ta "It is ütles, finished." oli, see on lõpetatud. So today, as you stand with me, ja täna, kui sa seisad koos minuga, the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse surm, matmine ja tema ülestõus. Let's stand together. seisame palun. The death and the burial and the resurrection of Jesus Christ Jeesuse Kristuse surm, give tema hope for matmine us ja today. tema ülestõusmine annab lootust meile täna. And if we feel like Isaiah felt, ja kui me tunneme ennast nii nagu Jesaja tundis, just burdened by sin and mistakes in life, koormatud vigade ja pattudega ja hädadega elus, it's not even just that we can be forgiven once. siis see ei ole üksnes isegi see, et me saame andeks, meile antakse andeks. Because when Jesus said it is finished, sest kui Jeesus ütles, et see on lõpetatud, it's finished for now, siis see on lõpetatud nüüdseks it's finished forever. ja see on lõpetatud igavesti. Hallelujah. So God forgives halleluuja, Jumal annab andeks over and over uuesti ja jälle based on his work oma tööle on tuginedes, the cross. mis ta risti tegi. Amen. Amen. And you can receive what Jesus did. ja sa võid saada osa sellest, mida Jeesus tegi. It can become your own gospel, your own see good võib saada news sinu enda evangeeliumiks, sinu enda headeks uudisteks. through faith in God, läbi usus Jumalale, through repentance, läbi meeleparanduse, through water baptism in läbi Jesus, veeristimise Jeesuse nimesse, and through the baptism of the Holy läbi Spirit, pühavaimu ristimise, speaking in other tongues rääkides võõraid as the keeli, Holy Spirit speaks nii through. nagu pühavaim sinu läbi räägib. God is still working miracles Jumal today. teeb endiselt imesid täna. My son Christopher, minu poeg Kristof about 2 months ago, umbes 2 at the end of nädalat February, tagasi, veebruari lõpus, actually on Estonia's Independence Day, tegelikult see oli Eesti iseseisvuspäeval, was baptized in the Holy Spirit. ristiti pühavaimuga. And he spoke with words that he never learned ta rääkis keeli, mida ta ei olnud kunagi as the õppinud. power of God worked in his nii life. nagu Jumala vägi toimis tema Read about it elus. in Acts chapter lugege 2. selle kohta Apostlite tegude teises I peatükis. baptized him that next Sunday. järgmisel pühapäeval ma ristisin ta And he came up ja ta tuli veest with välja joy on his face. rõõmuga oma näol. Many of you have already been paljud baptized. teist on juba ristitud. And you can remember the joy that you felt ja te võite meelde tuletada seda rõõmu, mis as te you begin tundsite, a new life kui te in Jesus alustasite Christ. Jeesusega uut elu. There's a place in the New Testament that says, Uues Testamendis on üks koht, kus on kirjas, old things are passed away, vana on möödunud and behold, all things have become ja new näe, kõik on uueks saanud in Christ Jesus. Kristuses Jeesuses. I want to invite you to pray with me. ma tahan kutsuda sind palvetama koos Would you minuga. close your eyes and bow your head with sulge me? oma silmad palun ja lageta oma pea. Maybe you are in the middle of deciding about faith. võib-olla sa oled mõtetes otsustamise hetkes usu osas, kuidas otsustada. Or maybe you've been a believer since your childhood. võib-olla sa oled lapsest saati olnud usku. Whatever you come here with, ükskõik kuidas sa oled täna siia tulnud. whether it's a desire to draw closer to God kas or, see on soov saada Jumalale lähemale or curiosity to learn more about Jesus of või Nazareth, huvi the tundida Bible, rohkem piiblit ja Jeesust
or whether you need a touch from God, või sa vajad puudutust Jumalalt, healing for your body, leevenemist oma ihu jaoks. or if you want the baptism of the Holy või Spirit, kui sa tahad püha vaimu ristimist you want to saada, repent of your sins, tahad parandada oma meelt oma pattudest võib-olla, whatever it is, mis iganes some need in your life, mingi vajadus su I elus, wonder if you would just lift your hands with me, siis lihtsalt tõsta oma käed koos minuga. like they did in the Bible, nii nagu piiblis as a tehti, sign of surrender to God märgina alistumiseks and Jumalale respect ja austuseks Jumalale and the worship. ja ülistuseks And let's Jumalale. just thank God for His goodness täname lihtsalt Jumalast tema headuse eest. and pray that He would do in our lives what we're not able to do ja for palume, et ourselves. Jumal teeks meie elus seda, mida me ise ei suuda teha. Would you pray with me? Paleta koos minuga, palun. Lord Jesus, issand Jeesus, we love you. me armastame sind. We're so grateful for what you did these almost 2,000 years me oleme ago. tänulikud selle eest, mis tegi peaaegu 2000 aastat tagasi. Your suffering and death, sinu kannatus ja sinu surm, but also for your resurrection. aga sinu ülestõus. Oh Lord, and we receive in our own lives issand, today me võtame oma enda ellu täna the good news of what you've done. vastu need head uudised sellest, mis sa tegid. And we respond to your love today. ja me tegutseme sinu armastuse suhtes. And we ask, oh Lord, that you would be glorified in our ja lives. palun, et sina oleksid ülistatud meie elus. That you would do miracles for us. austatud meie elus, et sa teeksid imesid meie elus. That you would bless our families. et sa õnnistaksid meie pere. That you would fill us with your spirit. et sa täidaksid meid oma vaimuga. That you would forgive our et sins. sa andestaksid meile meie We patud. praise you. me ülistame sind And we thank you for ja your me täname goodness. sind sinu headuse eest, That continues mis jätkuvalt on so many years later, niivõrd palju aastaid hiljem. just like it began on that day. samamoodi nagu siis, kui sel päeval, kui see alguse sai. Thank you, Lord, tänu sulle, Jeesus, that it is finished. et sa on lõpetatud, That you won the victory. et sa oled võitnud võidu. And I pray your blessing on each one that's come here ja ma today. palun sinu õnnistust igaühe peale, kes täna on siia In tulnud. the name of the Lord Jesus Christ. issanda Jeesuse Kristuse nimel. Praise God. kiidetud olgu Jumal. Amen. Amen. Praise God. kiidetud olgu Praise Jumal. God. Amen. Amen. I pray God's peace on your life ma palun today. Jumala rahu sinu elu peale And täna. I pray that tomorrow, ja ma on palun, Monday, et ka homme, esmaspäeval, that you would take the next step for your own life. sa võtaksid ise oma elu jaoks järgmise sammu. Wherever you are in your journey with Christ, kus iganes sa oled oma teekonnal koos Kristusega, that you would take your next step. et sa teeksid oma järgmise sammu. God bless you. Jumal õnnistab Thank you for coming today. tänan, et sa oled tulnud täna. Thank you for praying with us. tänan, et sa oled palvetanud koos And meiega. now I invite you to stay. We have coffee and ja ma palun, et sa tea, jääksid cake. siia, meil on kohvi, teed ja kooki. And so you can greet one another and go out into the conference foyer. ja te võite tervitada teineteist ja seal eesruumis So thank you for need coming. asjad välja God panna. bless you. tänan, et oled tulnud. Jumal õnnistagu sind.